So guys ni bolela ka game ya Chiefs le Stellenbosch. Guys, Stellenbosch se win via penalties. Um it was really game like guys Lauren, you can see from the start or there's no team or it. There were no obvious chances. Chances were there, but only what we call an obvious goal scoring chance. There were no chances like that more. And then guys, Kaizer Chiefs nkolo re botseng guys. Kgante batho ba le ba ntšhintšhile ba signeng ba kae? Because ha o ka re wa lebella game e le tladileng, you are still using the same players e le horeng bile di berekisha last season. And the player a zanga ja dira la selo guys, re ba honest. Like ha o ka re wa lebella the scheme ka moka man. Same people. I like a bontšhane gore le rekile batho. Chislet, Igadoro, Silver, bo Maboe, ba kae batho bao. So it's not surprising or le a loser guys. Like decision making ko batho ba ko pele bo Lilepo, very poor. He can travel the defense the entire 90 minutes, but decision, killer instinct, ayona mon. Like that killer instinct ayona. I got all level Silver. Every time I say now, it's like what. Like I want to travel defense, but Mjita has that killer instinct more ya bola team ya core. And ke no go fa le re ke mo Steve Barker credit. Like o tisitse squad se sengwe se le reng I don't think Kaizer Chiefs was prepared for. Batho ba ka moka re ba tsebang, those dangerous people ka moka re ba tsebang, ba beile bench ka moka. Mudaka at that left back ne ya sona. De Jong o tsene ka second half. Le yena Mudaka o tsene ka second half. Bo Mujela se ba tsene. Bo Barnes ba tsene ka second half. Like o ba itheka element of surprise. E le reng a ke tsebe gore e change tempo the way Stellenbosch a rakang ka ona. So like yeah, for like coaching, like that bravery, like or he was brave enough for taking a risk. I want batho ba le reng they are the best players ko Stellenbosch ba be go benching a loke le batho ba le reng they don't usually play bo say Stevens bo tsene Oscar and Masuduke a o bala wa tsena into Sage Stevens. So he was very brave more. Like the coach was brave, very brave decision I really. And going back to Kaizer Chiefs again, a o ka re wa lebelela leadership I yona guys. Like from technical staff to captaincy, like captain, like there's nothing to decision making ya bench ya Chiefs is very poor. Like a se le bolele gore if re ka di-penaleng and le a tseba gore there's a possibility ya gore be le penal a se le bolele gore a o ka ba le possibility ya di-penal o tlo tsaya Bruce Vuma. Lebella last time Bruce Vuma a tshwara di-penal game Milford versus Kaizer Chiefs. I think Kaizer Chiefs e korile 1 goal. Milford korile I think boma 4. So e o bontšha gore Bruce Vuma
ana history ya go tshwara di-panel le yena ntho like yes o tshwere panel e one but ba le sentse ba o chaisa mo re sa palela 50-50 ke di-penalty di bjalo but discipline e go bolelang ka gona gore ntwa re ba le ba montšha gana it was brave of yena gore a gane but e bontšha gore e leka discipline even if it's not right le nna a ke dumelelane yona gore why ore ba ntšhe ntwa re ka nako ya di-penalty tše feta but the fact ya gore o ganne that's a problem ro beya ko di-standing ko godimo kwa ra o ruta meko yes coach decision making was very poor ya gore a mo tloela roka game ka moka a fetšane go to montšhe so like for nna ke dilo tše e le goreng tsa tshwanetsane tše e le goreng ke nyako for nna I believe chiefs ka di lebelela ya fixa mola le mola ya busha batho ba e le goreng ya tisha batho ba e le goreng ba ba rekile ke neng ntse ba bolela ka fitness until ke season ka moka fitness ya bona gantena bring those people maybe they can give you something different so yeah they are under pressure a lot of pressure now is just to perform